ka AICS haki lai tili jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana slipper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera ka ban laispa penrung kerteng yelade ban yo ji hikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra. Review done today was on tourism. Banang kentiu susu yaki kam jungok kai perthai hapo ke jela ketenat sorkar ke bapek yaki kam jungok kai perthai ke lalum ya ke jingilang ban syong bisar ya ke belkot do menteri jongan ketenat sorkar ubak pol lendo hakasingi baar jong ketayo habakaran segelat puthai khubor hadin kete ke jingilang menteri ula pentim banamar ke jing itenat jong gibriu na keleng ke perthai yaki ke jela Meghalaya kabadap de ke jing itenat jong ki lum kiwa bat ki ki badan haka sorkar kala shimkhia ban pentre yaki project baper tiba ke jing penmang pisa ke long south spa klor tengka bat ru ke jing pentre ya ke wai ke skim sorkar ke blatip kum ke tourism body scheme bat kene kanirap banang penbah bat pen itenat susu yaki jika syangkai pengat uba polong do ulai turu ba commissioner and secretary bat director tilbatai bani ayu halor ki project baper tiba kot palat south spa klor tam ki bala sedang ban pentre mentah ulong ru bagi don katto katni ki project bala bei tengka dak Asian Development Bank bakot hadu shispa kendai puai klur bat kum juru na ka state plan kumta ke sorkar kelamang ya ka song pisa ke ba arspa arpoh nyo klur na ka benta ki jingtei baper hakeleng gi jaka jong jela menteri ula pentib ru lemba kene ke tourism body scheme ki samla ke jela kin yo ya kalat ban kam trejam bat on ai jing hikayaki kum hagi kam pahara nangta ban yalam lenti yakin nongwan sangkai bat ru ban penlong yakin nongwan sangkai bakin sengau aram bakin sa haslong bat hagiwe ki jaka jong jela kum gejing sedang yakin ke skim on sedang daga kenhun bakum bah nyo pongut ki samla kene kan sawan hakadur jong NIT lene ke notice inviting tender ke ban submission daga directorate of tourism sorkar kan submit ya ke NIT hakine ar laisngi banwan namar ke sorkar ka kwa ban sedang no yakine ke kam haki pedeng tayo jong unai wing namar gane ke por jong ke samoy sangkai susu long ru ba ke sorkar kan pentikna ban nai ya ke jing trelang bat ke dor barsinong bat kum ju ru bat ke society baper kabalong kum haki jeka ba klain ba ke jingwan ke nong sangkai partai ki tourism body kin long kum kin nong lam lenti kin nong irap kin nong pen kelaktin bat kin irap ya ki bru ki balaja lenti lane bakla lenti ong ubapol dak baban rap bakini tourism body kin don hagi jaka babun bah kin nong wan sangkai kum halai lum awad slek hakrem mausmai hakrem arwa no kalikai hadan thalen hamau lenong hamau kedok golfling shenong pedeng kerang suri bat kiwe ya sebenarnya kami itu yaki project jongka department ke jongi kini ki project ki ide bat ka khambun hi ide bat ka infrastructure hagawangin nang penbahas susu ya ki jakasa bat ya ki jaga jengok kai jongki turis di nakalian jongka department ke jongi na sunat panitu ipi hangi ba nilala ban yo ya ka commitment na ka Asian Development Bank ya ka jingkasian hadu shispa ndai puwei kuror na bentah kini ki project baper but ban nang pengtuhan susu ya ka department na ka state fund ni mang aspa apunyo kuror kini ki project kinde ki jaka baper kamtam ki site ki bangi la identify ba ki don ya ka potential ban kring ya ki nang jokai bat kan long ke jingmentoy ya ka yo kot jong ki tuki shno te nalor kata ni lai review ya ka jingpan kriya na benda kene ka cherry blossom festival kene menteri jongka sorkar India
Jyoti Raditya Scindia, Minister Jongka Donor, Government of India, unwan katsan tarik November, ban inaugurate, ban play ka festival, kabali ka Palawan rak kanam keburom ya kejela, te haka jingdon jong ringkat Menteri Ramba, bat pengagum Menteri Jongka Department, bat nginang wa up mentaya ka jingpen scam ya ka keting naga sarkar Japan, nama ka Japan kan kadigari ke bandingkong ke banyak Thailand bat ni kan longki partner akan nika festival mendaka snap di ke Lit Fest ke bidi bat ke literature ke Tok Qatar ki nong Tok Kat Vikram Seth Shubade ba kan paham nong kendri nantani kimi diru yone William Dalrempet barwani shimbenta haga ni ke festival ke panlong haga katra bat kat kendai tadi November di ban penbahas susu ya ka jing sikri jongi ya ki ba ngelapan krea ru ya kini ki kumban nyopong ngut bangin yo ban aikam kum ki non kersan ki bangin on ki tourism buddies kabumut ki perlok ya ki non wan jengok pertai ki banyarap syubuk ki ja lenti syubuk kedot kejing mami sotu ka ketin tile nang ta ban guide di ya ki ya lenti ya bat kum tater di kini kijing persang kiba ngin sedang no kanil kan sedang hapok jom nu sebenai ini Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai